iyahak karong misis, sige lagpabisbis. Yun siya makabalibad kung ang iyang asawa mo bilangkad. Ibasin unya kung mga bit niya sa lain na magpasirit. Di man sad mabuntis ay daot ug matris. Ang akong kumari magluya gyud pirmi, kay kada gabi sige lagkumbati. Usahay sa adlaw maoy ipamahaw, angkod na sa uto maglagubo sa kwarto. Si pari ihang ulitaw pa, werte yun niyang pagkatambukan. Karon nga na anay asawa nang laom ng iyang mata. Tungod sa romansa werte ng niwanga. Ang akong kumpari magluya gyud pirmi, kay kada gabi sige lagkumbati. Usahay sa adlaw maoy pamahaw, angkod na sa uto maglagubo sa kwarto. Karon si pari nalipay na, kinatagam ang iyahang asawa. Kay usa kung kagabi ipaspasan niya kumbati. Ang asawa ni kumpari nahulog sa kapri. Ang asawa ni kumpari nahulog sa kapri.